Ano ipatungpal met, actually they started at 33 tapos silang nag-graduate 19. Okay po. Because they are not capable, jay lang physical fitness test aduti natnagen kinatnagidi po ket 33-11 tinatnag jay physical fitness test then talo tinagquit kadije training da. Nga kaya at the same time di kaya di bagita at the same time di gito'y trainer tayo di gito'y di nakayan isunokwa di dyan. Datoy para iti siyudad Tilawak at the same time di gito'y beach resort the resort. Ken at dapat di gito'y coming ti CDRR nga nag-training. Di gito'y awan training na. So all da kami is na-trained amin except one.